Ngoba yonke imindeni inaye lo anti kumele ayiyeke lento yimbi, ayisinhle futhi nje ibanga isicefe. Kimindeni yonke kuba nalo anti lo o-attenda yonke imicimbi. La bizwa khona uyafika, nala ngabizwanga yena directly ukuthi bamfonele bathi fika, ayizwe ngomunye ukuthi hayi kayibani bani kuyobe kunomsebenzi onjena, noma umntana khona uyobenza i-21st birthday, noma ngabe uyisihlobo esichele kanganani uyofika ngelanga laloyo mcimbi. Kodwa umcimbi, umsebenzi, i-celebration leyo ayi-attendayo ufike enza into eyodwa bese kudliwa. Bese kudliwa uphiki, uchoose akalethelwa iplate njengabantu bonke adle, abeke i-take away noma iplate la kubeka khona wonke umuntu, aphuma agibele emotweni avalelisa abavalelisayo. Akenzi njalo. Bathi basamnika nje ukudla athi hayi ngathi ngibona i-anyanisi kulokudla. U-anyanisi mina angudli, noma uphekiwe noma uhlaza angudli u-anyanisi. Ngicela ukhiphe konke okune-anyanisi. Ungubani wena ongazi ukuthi mina angidli anyanisi? Ngoba bayazi bonke bala ekhaya. Anjalo nje ngu-anti osekudeni nalo mcimbi ezekiwo la ngasafuni ukudla khona ukudla okune-anyanisi, uzwe ngomunye bekamenyiwe wathi hayi ngiyakayibani bani kunento enjena. Uyojika loyo sisi onika bosesi abadala ukudla, ajikisa athi kunosesi lapho ogcoka i-two piece e-green and white, uthi akalidli anyanisi. Nonke niyazi, mina bengingazi, ngicela nikhiphe okune-anyanisi noma niphakele iplate elinye lokho okune-anyanisi ngikunika omunye. Uzobezwa lapha amaziyo bathi ukhona safa. Uzawuphakelwa kelinye iplate sekukhishwe lokune-anyanisi. La fika khona uba inhlupho, uphiki uyachuza kusengathi bekungomunye wabantu abathenge leyo grocery edliwayo kuleyo mcimbi. Akamind ukuthi aye lapho kuyi-celebration khona kufana nabo 21st birthday kubrayiwe into eyiningi eplatini, inyama, ufakelwe inyama yenkomo, wafakelwa yenkukhu. Bathi neda bamnika iplate athi nifuna ukungibulala. Wena unginika ukudla ntombazane makoti wami, wakuphi wena? Uze ngobani lana? Ngoba laba la ekhaya bazi kahle ukuthi mina inyama yenkomo ngayekiswa ngudokotela ngine-gout. Sekumele ke manje kujike lelo plate, uzathi alithatha athi okay awuthi ngiyokhipha le nyama yenkomo noma sikuphakele okunye kabusha, sikuphakele iplate lakho elingeke libe nenyama yenkomo. Umuzwe athi hayi bayazi mina ukuthi ngiyaziphakela ngoba ngingumuntu ongayiwudli anyanisi, inyama yenkomo futhi angiyidli. Manje kumele ngiyiphakele mina ngibone lapha emasaladini nalapha kuma-veg ukuthi niphekeni, bese ngiyayikhethela ngenza elami iplate. Hawu soza uhamba ke naloyo makoti, uhamba kancane, uhamba uyabingelela. Hawu mazi kodwa ngisala khishini, uyangazi mos mina ngimuntu wadokotela ngisayosiphakela. Ofikeke lapha ke athathe ispoon ekufakwa ngaso ithanga ayosebenzisa lapha kuklabishi, athathe le asithole kuklabishi ayofaka ngaso istew, avele nje amoshe bonke bomakoti ke sebabuke yena, bayabuzana ngubani lona. Ngoba labo anti labo bayahlupha.